Dobar dan, moje ime je Božica, po zanimanju sam diplomirani ekonomista i ovlašćeni licencirani računovođa. Bavim se računovodstvom već 17 godina i vlasnik sam računovodstvene firme Biznis Modus Team Kruševac. U današnjem videu govorit ću o tome kako preračunati na koliko dana godišnjeg odmora imate pravo. Evo i jednog primjera. Ukoliko ste u godini u kojoj vam prestaje radni odnos radili 5 punih meseci, do broja dana godišnjeg odmora dolazite tako što ukupan broj dana godišnjeg odmora, to jest 20, podelite sa 12 i dobijate 1,66 dana po mesecu. Za 5 meseci imate pravo na 8 radnih dana. I to su dani od ponedeljka do petka. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam trebaju dodatne informacije, slobodno nas kontaktirajte. Naš tim stručnjaka vam stoji na raspolaganju za konsultacije i dodatnu podršku. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i zapratite naš kanal za još savjeta. Hvala vam što ste danas bili sa nama. Pozdrav!